Esuk ki mang aku isih duwe sisa sego wadangan geingi bes. Lah iki ape tak goreng, tak tukokno sego jagung rong buntel terus tak ulet-ulet ben iso kepyar bes. Lah kono terus tak gekno bumbu sego goreng bes. Bumbu sego goreng kuwi ana lombok, bawang brambang, karonan miri, karonan terasi. Tak kei lombok ijo tok bes ya ben vibese ki kaya sego gorenge mbah-mbah jaman gek biyen ngono kae lho. Terus tak kei penyedap terus tak ulet-ulet ben rata. Lah nek wis terus tak goreng bumbune bes. Iki nek goreng bumbu iki kudu bener-bener mateng kaya ngene iki lho bes. Lah nek wis terus dicemplungno segane iki mang bes. Lah iki terus diaduk-aduk wis rasa dimboyo uyah neh karo penyedap. Soale tak lebokno pas karo ngulek bumbune mau lho bes. Lah nek wis rata karo bumbune kabeh terus dimboi karonan irisan bawang pre ben makin suwedep bes. Terus diulet-ulet neh nganti rata. Lah nek wis terus siap dige sarapan ben makin enak imboi karo iwak pitik. Lah iki lho wis pituk tenan bes. Ayo sarapan bes.